Jak menpuluh sa pagarupen menujak pulsa namnamaen Ama-am-amu ka indas nga inggit pintas na Pagarup ko itino inggrata ka Pagarup ko itino suplada ka Di ka pa'y umisem ni is-isman ka Kasla awarin ka makikita Di ka maiwaksit panunod ko Tauray iti tagtaga inap ko Sikatikain inarakop ko Ngam saan met nga agpaiso Kanayon ko nga ikarkaranan Asapay ta sikan tiara paap Ngay teti Diyos apu kapungan ko Aging ganat mauyos dayto yang esko Input ko'y marikrik na Dawat ko sa payta aklunan na Ay indengam umaday ko'y napudno Nga ayat ko ken ka Ikarik adi kanto ikawa Ay di kanto pulos agsadabang Itek to amin-amin akayat mo Nakatayaw to'y rik na Di ka maiwaksit panunod ko Tauray iti tagtaga inap ko Sikatikain inarakop ko Ngam saan met nga agpaiso Kanayon ko nga ikarkaranak Asapay ta sikan tiara paap Ngay teti Diyos apu kapungan ko Aging ganat mauyos dayto yang esko Iti tagtaga inap ko Sikatikain inarakop ko Ngam saan met nga agpaiso Kanayon ko nga ikarkaranak Asapay ta sikan tiara paap Ngay teti Diyos apu kapungan ko Aging ganat mauyos dayto yang esko Sikatikain inarakop ko Ngam saan met nga agpaiso Kanayon ko nga ikarkaranak Asapay ta sikan tiara paap Ngay teti Diyos apu kapungan ko Aging ganat mauyos dayto yang esko Kanayon ko nga ikarkaranak Asapay ta sikan tiara paap Ngay teti Diyos apu kapungan ko Aging ganat mauyos dayto yang esko